bwana Aslion. Yeah, meze fresh. Amakuru yawe? Yeah, now meze cyane. Biraza birapanze neza ngaho mu karere. Yeah, good. Anyway, karibu cyane gose boss. Yeah, thank you. Urazi ko jewe, urazi kandi amakenga menshi. Gute? Mugabo nivyo rap yaba R&B se yamanyene biragoye. Warigeze urapa no musi wari. Urasi ndimo maze gusohora. Yeah, happy. No. Urumva narayikunda ende nkayandika sana ariko flow iki. Flow ya ni kibazo. Nivyo no muri urumva ni rukurarapa. Sindagiye rikomeye. Ufise bwabo flow bw'aba type hariya. Urumva nyene ndashobora kuyandika kandi ukumva kiri ma norme meza ariko rero hageze ko ndayiririmba hama repetition muze kujya magi. Atajurusha gusumba nicyo kibazo. Byose yuko nangura nyene nko kuzafata nk'umukogo tupima nk'isantimeto zingahe turi mu gikumunsi kugira rikomere. Anyway, yari amucama ni gute? Ni muri ndi kwanza. AJ Agency. Hari muri AJ Agency imeze gute? Yeah, turigo tumeze fresh turashima. Wiki mbe ijya AJ Agency ni yandi atangwe ijya. Wewe wagiye mu gute byagenze gute? So irya AE ni agency iyobowe na Arperika kiteretse but nta information nyinshi zihari zayatangwe ryari nuko yatanguye parce que je nayimenye umunsi nangura korana nabo hari umwaka uhetse. Yeah. Abekura muzi Igor. Umwe yatanguza ni Mr. Burundi. Yeah, Miss and the Mr. Fashion. Abatipe rafisi utuntu bibekira ku ruhande. Yahereye. Ibyaye sindabizi parce que urumva ntabwo nari muri organisation. Ariko bijye birahomba none. Ntabyo nzi kwera kiyo business indiganda. Gaceka bakanywa bawe reka. Turaziranye reka ni hatsari. Anyway, kazina kariwe mugwa gwisabizi Black FM. Yeah, thank you so much. Ndabashimira. Umuziki umeze guteranyi kwa Aslion muri no miss. So umuziki umeze fresh, dufite ikintu sindirimbiri hanze, ndeni rikira bikora pole nyene ukuntu. Yeah. Pole kubera nyine kubera ko nyene aho shaka kigira niragira ni naco canzanye nga kugira ngo and then abatwumviriza bagira ico bakoze nyene mu. Jomba bare tugaruke mu kahise gatoya, tugaruke kwa Ruriro. Yeah. Urukana Ruriro ryari? Murukana kuramukanya nkuko ryari. Mukanasanga nico kunywa ryari. Ico kujya kibonetse canka kishwe n'umuro kabonetse mukagasanga. Tarabona tuko turategura tournage, umisi ya tournage twarabonanye après ya kandi twarabonanye rero. Yeah. Nandi mushasha uretse kumwandikira. No. Ariko none nindi ari bafitaniye. Nibyo ariko ndaza kuko no tumuzi ari muri gang yitwa gang Simba gang. Yeah. Muri Simba gang bavuye bigenze gute? So Simba gang narabihisemo tundagati reka nkore ku giti cy'abandi. Ko biri kose mugura afise impamvu ifise poids yatumye wumva muri Simba gang. No, kenshi urazi biragorana kumanagingwa n'undi muririmbyi habari inzitizi nyinshi gusumba uko buri kumanagingwa n'umuntu adasanzwe ari umuririmbyi. Ariko ushobora kumva uri free ndake mu buzi bwawe kenshi birakunda kugorana. Sinzi nko kubandi. Hari amategeko none yarahari yatuma utaba free mu kwa Rosi. Hari amategeko yarahari yatuma utaba free yaraya. No, urumva free mind kugira free mind ubundi bw'ibiyoboye umuntu ashaka kutagushika kutabaguha amategeko bya danje ariko ukaba utari free mu kazi ukora. Reka turebere hamwe ba Satubi barayoboye Empire kandi abaririmbyi ba Big Fizzo de wanashima harimo na Back Nice harimo abaririmbyi benshi batandukanye ba Smith niko kuko kwa Tasha. Yeah. Ba Big Fizzo bayoboba bakikwa kiri n'abandi benshi batandukanye. Simba ibaza ko byabandanije urumva ni byabandanije ko utire nawe niko byageze urumva nko kuye uwo buri kusiga irangi urumva niho ugitangura gusiga irangi and then uri kuri siguri kumwe n'umwigisha wawe uri kurumva urumva nivyo waruzi cyane nivyo ari gukora urumva ntabwo buri nushobora kuba creativity ufise limit. To be honest Loriro ngaragoye to be honest. Urumva uko yugurana ko sigenda mutahura oya ku ruhande rwa Aslion dukoreye ko tugire rubamba ntumujyaniranye ku ruhande rwawe muri Rusimba kwa Rusimba muri Simba gang wahasanze hameze gute wahavuye kubera iki? Okay, je nabivuze urumva je nja muri Simba gang twarakoze hari ibikorwa byinshi twakoreyeyo kandi urumva Aslion wa mbere ataraja muri Simba gang na Aslion yo amaze kugira muri Simba gang bari babiri batandukanye. Hari atarajaho yarandika indirimbo Roriro.
oya narajya ntabwo ntitwari tuzinanye urumva twagiye kumenyana nyine ariko dutanguye kugira ariko dutanguye gukorana hama rero icyatumye mbayo jewe ni kujya kuntu nyine ushobora kuba ni umuririmbyi and then ariko urabona management yose baragupangira iyi ndirimbo mbona twosura nyuma y'igikiniki ukabona biri guteba and then kandi ntashobora office fana ukavuga ati no il faut que basi ni dégage kidogo parce que akazi kiwe gashobora kuba kenshi gusumba kiwanje kandi kagapertibwa na kiwanje rero umuntu nacaguma arindiriye ngo indirimbo yanaka ngisoke indirimbo yanaka ive mu bantu ngo indirimbo yanaka igira iki kugira supporting nicyo tuma ubundi bwo n'umuririmbyi ku managing ubundi muririmbyi difference yo kuva kwa Lolilo na difference yo kuba uburi wenyene ni hehe ubona uri kurakora neza gusumba handi ni kiki cyongeye ko cyangwa iki cyavuyeko so for me uye hariho koroherwa cyane gusumba ufite mu nguvu ufise urabona ko bizokorora cyane gukora wenyine utari muri Simba ari muri Simba gang ubundi bwo byaranyoroye igihe kirekire deja c'était en 2020 ya 2020 ngo niho navuyeyo gushika urumva yeze imyaka ingahe ariko rero nubwo biruko jewe Aslion narinzi wo muri Simba gang na Aslion wo muno musinzi aratandukanye cyane gose uti gute icambere Aslion wakera narinzi wo kwa Lolilo naenda muzi ku social media cyane gose muguno musi ndamuzi ku TikTok usigaye mbere unakura n'indirimbo sinzi kayo uzi ko asize ukuntu bigenda uraza kubidusigurira hari indirimbo tubona usohoye ugasora ku TikTok tukenda ko zija ku ma platform tukabura uri umino misi kurakura gute Asane krakora gute a commencer par n'indirimbo anashaka nabonye wakoranye na Kefa iri kuri TikTok yawe ni kuri TikTok yawe Asane krakora gute so ujya nabwo ari indirimbo iri official ni nka kujya ugatireka nkore aka open verse kagatireka nkore aka verse runaka ko gucanga musha abantu nyene ariko itari mu programme y'indirimbo ishobora gusohoka nka social ariko numva ariko ni nko ushobora kugakora ukabona bakakiriye neza abantu baragakunze ukahita uvuga ati reka ndegire officiel parce que ni indirimbo nyinshi zura zisohoka comme blague nyene umuntu agakora challenge kuri TikTok cyangwa gashaka ku platform runaka akayikunda agahita avuga ati reka ndayigire officiel reka barundi mwese mware TikTok baba bimeze gute bya TikTok no rubuga rwagutse cyane ushobora gukorera ko we promotinga and then kandi rukongera rukakuriha ukongera kandi ukabona n'amafaranga nurubuga ushobora kwinjira ko gukorera ko uriko uduza ibintu byawe en plus kandi ntubiduze for free nawe ukongera kandi ukaganya quelque chose. Alright, uno musi gukora umuziki mu kiganza cyo kwandi twokwita management warubye management ya age music n'ubu niyo kirimo amasezerano gute ameze gute mufite amasezerano ameze gute ubundi bwo baba bayavuze umunsi cyatwari kuyavuga umunsi wa mbere dukora negasha abarimvyi bacu rekana gutwenza ikintu kimwe bayasinya ntibatubwira bayasinyura ntibatubwira ikibazo duhura twebwe muravuga n'abana ntibakenewe cyo turosomeye go gushika muri kiriya kibanza amasezerano yawe n'ijya agence azomara igihe kingana gute mbega amaclose arimo nayahe mufite undi uri kuri ndimbo zengeye ku kwezi cyangwa ku mwaka bimeze gute ubundi bwo icyo ni ikiganiro twakorana na management kwera ko urumva amabanga y'akazi ntabwo ushaka ni nko uyu muntu kubaza ati est-ce que ufite amasezerano yagute kuri Black FM bigenda gute abo yamasezerano afise ama nawe umushahara ungana gute mwavuganye umushahara nitukeneye ni nko uyu urumva buri kazi kose kagira amabanga kudashobora gushira muri public kiretse nyene nka directeur ya radio ashaka kuvuga ati nongereje umushahara wakoze amafaranga ngana ukuye ariko nk'umunani nk'uri muri staff cyangwa ntashobora gukora ico kiganiro ariko Aslion ndafite ikibazo kenshi yo abantu bari muri management hari gihe bishika bakanavuga bati wowe urubuga rwawe ruri he ruzane hano uno munsi urafise YouTube yawe nyimba YouTube yawe bari uyifise bakaba ariho bayimanaging bayibona mu minwe apana kibikuba bya bishobora kuja muri as music. So I think abari organisation ya entreprise cyangwa ya kati gusa YouTube yiwanje ndayifise kuba rero nariko ndayikorera ko it means that investissement
kubera ko investissement ifise and then hariho different ya management bisanzwe hamwe na societe cyangwa company runaka birashobora kuba ari company ariko kandi ikamanaginga umuziki niho kushobora kubona nk'indirimbo ya Chris Brown yasohokeye ku yindi channel cyangwa kabona album yaririwe nasohokeye ku mu yindi management nuko nyene baba bakoranye business bagakorana partnership ama bakagira bakinvestisa muri album ariko bakavuga ati ni kugira ngo ino company cyangwa entreprise yacu iduge bice ku zina ry'iwawe actually gutwera bambo bamutamo inote nyinshi nazi gituma ubu tuvugana nta kwezi kwari bwarangiye aso indirimbo yitwa Gwacu ni Gwacu yiwawe wanashaka nivyo nako navuga inyuma gusohoye indirimbo yacagaragara yasohoye hagati yasohoye indirimbo iyo ndirimbo yahere kuri TikTok yagaragara ari kumwe na mugenzi we Kefa Kefa muziranye gute en fait Kefa n'umwana mwiza atazoja mwijuru nazogira gute twabonanye tubyoroshe bata yani baje bashaka kugenda nabajaje vyihuse nta no gutaba kuja mwijuru si ibintu birefu sana bisaba gusa gukunda mugenza wako wikunda ugakunda n'Imana yawe aho byose ubirangije uri sino newe kagukunda ndabizi kubera iki none buca dugi muyinga muri show ukaza busigaye ngaha katagukomeye brother utanabateranya azonsorera niyagaruka tundaze tunzanira kashi uyumva uprefera kagenda kwitanyika karubifi akubwira ati ngo tugife ayo go rusenga mukagenda akubwira ati fata urusenga tugende kurobi oya bagabaronkera imwe baragasima bisa ntibaronkera rimwe kugira ngo umwe aguye undi yarose yitavyura ubundi twigarukire rero handi yakundimbo yawe nsasa indimbo sasa ufitanye na Lolilo mzee Lolilo mwabonanye gute inyuma yuko uvuye muri Simba Gang ibigano byanyu byagenze gute kugira ngo birangire mwese muparvenye guhuza mwongere kandi musohoke mufise indimbo muri ko so jeva muri Simba Gang nta kibazo twigeze tugirana na Lolilo twagume turabagenzi tuyaga tugenderanira nka famille nyene urumva rero kongera kandi gupanga gahunda kongera gukora indirimbo ntabwo cyari ikintu kinini cyangwa ikintu kigoranye kubera ko c'est mon grand frère ndamwubaha ndi petit frère wiwe aranyubaha turubahana like bivuze yuko gukorana nawe ntabwo ari ikintu kidashoboka cyangwa ikintu kigoranye ariko Lolilo asanzwe muri studio no muri shooting ijya nimba afite amasanamu c'est vrai Lolilo wo muri shooting na Lolilo mu buzima asanzwe na Lolilo muri studio wowe umumanaginga gute umubona gute so eriga bavuze ati nobody perfect nta muntu n'umwe ari perfect kuri yosi and then ntubona navuze ati Kefa n'umwana mwiza par exemple arashobora kuba ari umwana mwiza kuri je ariko akaba ari undi muntu avuga ko ari umwana mubi se no nuko babiye cyangwa n'ukuntu yamwiyumviriye the first time bahura je dushobora guhuza nawe ariko ntiduze na Igor bibaho ariko Lolilo mu buzima busanzwe turahuza ivurugu zanje atazihanganiye cyangwa akazihanganitse kandi ivurugu ze ntazihanganiye ariko finally turahuza kandi ni ngombwa tegeza kuzihanganisha anyway ndiri bifise message yitwa title ni Rappelle-moi kubera iki Rappelle-moi urumva ni title tuyaje muri studio parce que narabaye ikinebwe sigaye singeso kwandikira kuri beat mwari muri studio ya he ya AJ hariya nyene ya Art Music niho twayikoreye haraza ide ya Rappelle-moi kuri chorus ya nyuma yo kurangiza couple entre tindirimbo ntiri ku rubuga rwawe kubera iki niko kujana kubwira management kwa oblige ko indirimbo ziraja ku rubuga rwa YouTube rwabo kubera ko umuntu arashobora kuba afite target ariko akafite target y'imyaka myinshi ukuntu rero kugira ngo agarde amarchive hamwe na bimwe mu yakoze bisaba ko biba muri makame kumura kumura promoting AJ Music no turi gukorana muri ko murayiduza n'ibisanzwe dutahurane kandi ibi nivyunguka wibereyemo mwana wa mama uriterera imbere si AJ ringara now ego c'est vrai
mugabo numva nta kuntu kumwe twoganira tudacishijemo AJ kuko AJ niyo wanashaka yapoze ni gutama imifu urumva iyo oye ni content ni kuvuga ati umu journaliste ashaka kwagura ariko qu'on soit plus clair hagati yawe na AJ nindi yarondeye Loliro warondeye Loliro c'est moi AJ yaramutumye ati ngene ubwire ariko naravuze ati ndashaka gukorana na Loliro kandi kuko none indirimbo yari yanditse canke mwayandike muri studio mese twayikoreye muri studio niyo mwandikira rimwe umunsi umwe ya umunsi umwe no kwimvira kurunda rutarundi abandi ba uziko mwahorana muri Simba Gang uramuta urahunga Loliro ndamukunda sinamutaye sinamucyataye ni kuvuga ati kuba twari ko tugenda mu nzira imwe turondera ikintu kimwe amwe akavuga ati bro urazi rero ko tutari kumenya iyo biri cyahajyaye nanjye cenga cyako twohurira imbere hari geno wogisanga ari cyangwa tugako rero turinda guca ari ya tukoga tukagaruka ino cyari ya ncinga atarundi gwanko ruhari ya nuko imeze anyway nuko tuze katoya muri akapera indirimbo ndimo tuvuza turi kuri Facebook na YouTube yacu turaza kuzivuza inyuma kuva live twanga ya copyright mwashiramo hari aha baza banyanyagijemwe mu ngo birago abazitaye mugi ugashiramo ari Alberike akiteretse Alberike ari okura dufashe Aslion dufashe akapera gato mu ndirimbo ariko uze kumfasha n'igitero ca Loliro simbuze kukizako nico kiba cerekana ko abantu ndi mu mayikoreye hamwe niwe muco mu mwijima gusa murambabara navuze mfise ingeso yo kwandikira kuri beat ariko ndabizi byinshi sawa twagiye niwe muco mu mwijima ongize ingwara y'umutima tu sais très bien je peux pas vivre sans toi car c'est toi qui m'aime à la vie et à l'amour fait de jamais la séparation. Donne-moi la chance de m'exprimer. Essayons de me tester. Arrêtez un peu de paniquer. Tous ces problèmes c'est du passé. Donne-moi la chance de m'exprimer. Arrêtez un peu de paniquer. Tous ces problèmes c'est du passé. Numva ari bizungu gabanya vya panique nga ariko rero tureke ibintu by'ama panique n'ibyo bizungu umuntu atubona ino titre rappelle moi message iri ndani niki niyi bon urumva ebefisi yaratangwe ni umuco w'umwijima ingizibara umutima urubani ni amajambo meza asosa ushobora kubwira umukunzi wawe and then akaba muri mood akana feeling love muri mo ya ni muri ni yantumbero nyene yo gufasha abandi bana kubaka neza hamwe no kubibamo neza ya anyway ukuntu wasanze Loliro Simba gibanda igaga rubambo ariko zinambaze baririmbyi ngiye ngira umva avuze ngo ni mu yantumbero kwigisha abana kurubamo neza ari chose pareille ikibazo kandi ingize nawe wokigira ndakunda kubaza urukundo muririmba iwanyu ruhari ya ruhari parce que namunatanga uri en couple ya yego shamuhungu uri muri bake bavyemera kuri micro ko uri muri bake na Kefa yararahiye kandi yambaye bage my god ariko tuzohura mu ndimbi kuri ki oyo sanga nabo cubabona chabona ama system no ukuntu wabonye Loliro Simba no kurusha ko warumozi wamusanze gute hambavu ko mwabanye muri Simba Gang mukwana ndirimbo bajya muhaye amafaranga na gute canke warayamuhaye canke nabamuhaye ayo ndi amabanga akazi nyene oya nyimba yaragufashije ukareka kuvuga ko yagufashije akavyumva umusaza azabona kuko utamushimiye Loliro Simba razikara umuswahi urya ubundi bwo ndamushimira twarakuranye bien kandi akazi kagenze neza ya sino urumva apart y'akazi n'umugenzi it's la family bano rero si buri kintu cyose dukoranye cyangwa sino cyanze ndagishira mbe shokora nimba ari shokora nde umupfaniki mu muziki shokora chocolat tonton chocolat supervisé nyene vyunguka nyene mitani ni wachungia Alberike urakoze natuvana urakoze
Rubambo uragiza kunyibutsa we kitwa tonto shokora none kandi ari umuhungu we kitwa tonto shokora tonto shokora kandi ari umuhungu ngira akunda kala yiwe akunda kala y'umubiri ari melanin ari negre yani negre ariko nyine ishobora kuba nyine abona ati jepfo yanjira iri shokora ukuntu yani mujari ya po entre tiga studio ya AJ Music ikora gute mbega irakira abaririmbyi canke n'umuririmbyi ni wowe gusa usanzwe uyirimwe rafise umu producer ku ruhande bimize gute vyira studio irasa umu producer ku ruhande ishobora kwakira abantu ninde twumvise ko twozana na producer Igor yitwa Rem Beat akaba no hari gusa harashobora no kugira no gukorana na buri mu producteur wari wese ariko wari permanent yitwa Rem Beat ni wa muntu Rubambo ashaka gukora beat agacamagara magushamo gitara agacamo piano agacamagara piano cange nyene ukavuga ati boy umu producer sindamukine dakene undi mu producer cange ndizanira umu producer urumva donc studio yanyiri iri déplaçable no uyisanga hiri ico kimwe urumva faso wari wese ashobora kuyizana mu wari wese inga déplaçable twigane yo muririmbyi cyane yes tugaruke gato yakundiri kuri wewe nyene ikintu c'amashow muri AJ Music bategura ikintu c'amashow kuri wewe canke muri programme zabo zizoze so barabise muri programme ahari gusa bararindigiye cyanya cyo kugira ngo nyene umuntu atangure guturitsa nyene fresh ku buryo akora show urumva utanguye show ni business ku buryo nyene umuntu ashobora kuvuga ati ni investisseur ya shobora kugasira na visibility next time twitege indirimbo yawe ryari uri kumwe nande canke uri wenyene so I think nagenda se projet nyinshi undi bw'indirimbo sinanje zirandira ubwoba zirari nyinshi kandi ntage kinini yakizohera nyuma yiye kugira ngo murasore indi ndirimbo ndetse usaka ko umuntu atara precisa amadati ariko ubuti bwo burahari kandi ntibuzo twari igihe kiri Aslion hari cyumvira urugero cyo gusubira muri Simba Gang beho kizoza no ntibinasoma mbesho yabereye muri Tribeca mu misi yahera yari uri witeguwe na AJ Music canke ne wari witeguriye no nana yiteguriwe na Aj okay